ove nedelje je ekološka nedelja koju organizuje Kancelarija za mlade. Konkretno danas nam je taj najveći događaj, odnosno čišćenje obale reke Drine na potezu od Kućice na Steni do plaže Rača. Ono što bih ja naglasio danas jeste da nas je i vreme poslužilo, tu su i institucije poput turističkog centra, javno-komunalnog preduzeća kao i opštinske uprave, svi su došli da učestvuju. Tu su nam također volonteri iz Kostevića, njih bi posebno pohvalio. Kao što vidite, u velikom broju smo se skupili. Trenutno se nalazimo na ušću Pilice u Drinu, koja je u stvari najveća koncentracija smeća. Ovo je, kažem, nastavak na ekološku nedelju koju smo već neke aktivnosti realizovali. Jučer smo snimali video. Dan pre toga smo čistili jednu deponiju na putu za manastir Raču u saradnji sa nacionalnim parkom. To je uspešno završeno, nekih 150 džakova smo prikupili, tako da danas nastavljamo sa tim. U budućnosti naravno planiramo još akcija ovakvog tipa. Sljedeće što se tiče ekoloških akcija jeste jedna vrsta sportske i ekološke akcije spojeno, to je orijentiring sa pošumljavanjem, gdje ćemo malo da ozelenimo naš grad i okolna mjesta naravno. To je sljedeća ekološka akcija koja je planirana za sredinu aprila. Opština Bajina Bašta podržava akciju Kancelarije za mlade. Evo danas akcija pod nazivom Bašta neće smeće. Očekivala sam i veći broj sugrađana da se odazovu u ovoj akciji koja je dobrovoljna. Evo ovdje uglavnom vidim aktiviste Kancelarije za mlade, omladinu. Oni se trude, imaju ideje. Prije 2 dana su čistili deponiju Karači u saradnji sa nacionalnim parkom i komunalnim preduzećem. Evo možete da pogledate kako je naša Drina lepa, kriva, čista i trebala bi uvek da bude čista i da blista. I ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da čuvamo našu Drinu, da održavamo obalu pokraj Drine, da se suprotstavljamo divljim deponijama, da utičemo na naše sugrađane, da na njihovu svest, da smeće odlažu kako treba, da ne zagađujemo prirodu, okolinu i naš lepi grad. Opština Bajina Bašta ne želi da podrži samo akcije Kancelarije za mlade, nego i sve buduće akcije u gradu koje se budu odnosile na zaštitu životne sredine i čistoće našeg grada. Nadam se da će i radnici lokalne samouprave Bajina Bašta jednom prilikom dati svoj doprinos upravo ovako u timu sa Kancelarijom za mlade.